thini wa Kenya itakoragwo na union registered ya kumrepresent na kungikorwo gutire ne na uri katiba iratwira ruhonge rwa 41 kana article 41 o muruti wa wira ena haki angiko gutire union iramurugamirira mufomi yanyu na apply gwa registrar of trade union ikahitukio ni kiama gitagwo National Labour Board ikahitukio ikaregister nigetha riri nituge ni sojo nituge ni muiritu wa wira mangenyitana muiritu wa wira wa Jeff muiritu wa wira wakwa muiritu wa wira wa Nyokabi muiritu wa wira wa uri oge kanona tumetaga house help house girl or house manager na house manager ndio ndio maracenjire HMs house managers mangenyitana house manager tarwari othe me Nairobi mauge ni twathondeka kiama gitu kia house managers igi maume giki gitagwo kutheiha angikone kio kimarugamirira ni meguka haha registrar of trade unions na ma registrarwo kiama kiao ugo ndo cio marikaga atia thiko ciri kwagire mitandao Nyokabi ana mathondeke WhatsApp group yao mauge ri kumania no muthi angikondre andikagwo ndi house manager muciwi na twana twiri mushara wakwa ni 2020 angikona kwagwo nie gwakwa no ndina nyana tucoke na ngaida ya gukurathima na tu haya nimari ugaga angiko twandikwo mucie na twana 10 na gwo mushara witu itagwo riri they give a collective bargaining agreement right ugo na inyuire na ithu tondu tuyo na ithu tumandikite Jeff Nyokabi Wangenye Kamau Omodi Cheruiyot na ithu tukahamwe na ithu tuthondeke federation itu ya employers nigetha ru aria magoka na kiama matigo icagurana na ithu tutigo icagurana riu tugoka tukarikana tukamera ihi no tondu mwetia 2020 economy tije kana tondu marari o guku gwitu na agakoma guku gwitu na ageka atia ithu reke itobe tumuhe 15 riu twakibagaini tukabagaini tugoka tugikaga atia tukiguanagira he maundu meri me haha he andu maheagwo mushara salaries at the end of the month he angi maheagwo giparwa they call them wages gutiri ciori ni ciagirwo ni gukorwo i protected thini wa watho na thini wa kiama ono oroka ona aria gardeners nona hari mwana andu ni mauga makauga cifaro ru ni nyongerere ni ri utahete ngirigire ndingiruta wira makano ni ndingiruta na matire kiama ya ndo cio mangenyita na mathondeke kiama na matikota kubagaini ona mo ni tomokaga makauga andu amwe wako makauga riu kifarwa kimuthenya thiko ici ri ni ngiri na no moke rucio mutunio haicire maguta ne haicire no moke rucio mo ni kuracenjirie riu kifarwa muthi kuma mweko turaugire riu ni 5,000 no kona andu ya mama hema wira ni ma adjust ugo ni kuronia andu cio ri na structure kiria matekite ri ni go formalize na riu mangiuka kwi wakiri ni akumateithia nigetha ona ma register gikorwo giki ama gutiri mundu kamahutia Inooro shesheni hakuhe nawe.